Woi. Woi, ke mana dia? Ah, biasa baik jalan-jalan. Hah? Jajan? Gila Banget dia jajan. Lu jalan-jalan jajan. Oh, lu aing jajan mah. Emang ngajakan jalan mau bolo. Sanu ngajakan gue tuh ya, Mang. Wah. Bener dah, Sup. Emang dia suka ajakan aing. Emang dia CS berat aing. CS berat, ceri dia temang, Pak. BBA, diukur aja cangkel pada Yuk. kutuk. Ayo yo, jajan-jajan ke dari yo. Tih, korek. Jajan, ceri dia terserah dengean. Ah, seru anjing dari mah. Udah kejar ongko malah bobogohan. Ayo jadi kambing conge. Sebenarnya ngerasakan perasaan anu beda entes. Maksudnya naon, Neng? Kieu sebenarnya mah Neng boga perasaan ka. Maksudnya perasaan naon, Neng? Coba ge apa ka? Kan orang mau baturan geus kebel. Sebenarnya mah aing boga ka dia. Perasaan naon sih, Neng? Jati hebel ge. Enggak Neng teh babaturan nah. Masalah basi. Naon sih maksud si Neng? Ya perasaan aing teh hebel enggak babaturan jeung manehna CS. Aneh sih eta kudu boga kan perasaan aing. Aneh aing bogoh kana yang Sinta. Kunaon nang Sinta deket jeung si Usuk. Kampret. Lain jodoh dia teh meureun bos. Darodang muspaeh beureun bos. Iya, muspaeh. Tuh, jodoh aing kan buktina yang Sinta, yang sayangna deketin si Usuk doang. Kampret. Kata lain babaturan si Usuk. Nah gitu. Cod, Pil, sikat, ngalunjak soalna. Si Usupna eta ngarebut gebetan aing. Sikat. Yuk. Sabarkeun. Udah. Udah deh. Nanti ngekuran ka aing. Nana aing buka hutang gitu ka dia. Aing diutus ke bos aing dalam hal dia. Ala, nana dia ala. Alah, obat dia. Adi ya, anak nonjok ke bebeja. Ada nanu masang kuda-kuda. Goyang, musik lagi Sunan dari ngajak gelut gitu. Tunduk ngaran budak. Naon aja baju aing bilang we anyar kan aja. Kotor ke. Bolot dia. Ada nanan di aing.
Rugat aja jelema edan meureun pasang jotos bae. Woi, Dek. Woi bos, kemana bae? Aing tadi dihajar ya penjelma. Ah, di Jotos. Sajar mana? Nyaho bos. Wah, semua salah tam dong babaturan si Yusuf. Lu bolot teh. Ayo. Kampret. Geus mau babaturan aing di hujuran. Gebetan aing nih dicopot. Direbut dia ku Yusuf. Lalu jak amat bang. Ot. Wah, dari aing tuh, kebeneran euy, panggil. Aduh, panggil di bajing di rumah pak. Neng kudan sih, nggak panggil jeung AA kalah lumpat. Bunga anjing dia mah, jadi makasih dong suka WC. Nah gitu, bunga aing mirip dong sikat WC. Bos bener hara dong kelas WC. Neng, kudan sih neng milih si Yusuf. Padahal AA boga bener-bener kan neng. Kalau milih si Yusuf deh, AA bakalan berubah demi neng. Neng, AA bakalan berubah demi neng. Namun neng naik bener-bener boga ke AA. Kudan sih malah milih si Yusuf. Karena AA boga bener kan neng. Neng boga ke AA, wayah lagi terlibat cinta AA. Geneng lah, neng maksud percaya. Mas, gue. Evan sih nak gabung jeung budak. Ntar si Usup lain. Jangan ke si Usup ah. Pengkhianat. Sup. Aing buka informasi. Informasi. Di sini teh 5.000 bae dong ngalor ke budak ayo. Ayo. Bos, aing betul ho. Aing masih aing Yusuf aing mah. Dia persen mah borangan amat. Sieun-sieun teuing pan aya aing. Geus lah bodo amat. Kudu aing mah. Borangan teh kata jelema ampun neng. Cinta Sup. Itu Woi, wah air dudukna ya. Hei, di makan di seneng. Hei, kawan. Hah? Lawang. Ya mah, ayo ngomong tidak nyambung. Wah. Nek ketejaran lah satu budak. Budak nama aing teu wani ka dia. Aing menghargaan si Sinta. Aing mah teu bisa dulu dari si Sinta. Los dia ulah ngalawan bacot.